Vlasnik novog stana od 100 kvadrata ovde u centru Beograda do sada je plaćao oko 29.000 dinara porez na imovinu. Taj račun u ovoj godini biće povećan za svega 15%. Već 2012. to će biti mnogo više. Nijedan stan u centru Beograda uprava prihoda ne procenjuje ispod 2.500 po kvadratu i kada se primene sva umanjenja, takav porez u ovoj godini za te stare stanove sa umanjenjima će biti negde 200-300 evra, ali već 2012. on se kreće od 1.200 do, bogami, 1.800 i 2.000 evra poreza godišnjeg na takav stan. Novi način obračunavanja poreza na imovinu, međutim, još nije počeo da se primenjuje. Informacije o tome kako će se utvrđivati kriterijumi danas nismo mogli da dobijemo ni u jednoj beogradskoj opštini. Po novom zakonu o porezima na imovinu, pre svega Ministarstvo finansija koje je i donelo zakon, treba da donese pravilnik o načinu utvrđivanja polaznih osnovica za porez na imovinu. Očekujemo da će to biti do kraja marta meseca 2011. godine, da će do tada biti donet pravilnik. I pored toga što se o ovom zakonu govorilo kao o načinu da se više nego do sada oporezuju vlasnici luksuznih vila, izgleda da to baš i neće biti tako. Progresivna poreska stopa koja se primjenjivala do 2010. godine je ublažena, da kažem, progresija je iznosila do 3%, sada ona ide do 2% i s tim da su pomerene i skale za progresivno oporezivanje, odnosno u progresivno oporezivanje ulazi poreska osnovica preko 10 miliona, a do sada je bila osnovica do 6 miliona, preko 6 miliona. Situacija u regionu je potpuno drugačija. Tako se recimo u Hrvatskoj porez na imovinu ne plaća, dok je u Sloveniji taj porez simboličan. Tako vlasnik stana od 100 kvadrata u centru Ljubljane plaća tek 100 evra porez na imovinu.